ner malakaniam ya kamal ka no online TV channel to kon ka leru jidin mi recording ka QSPLIO te ka jow mi chikan lat gwasame chirga ma shia tayin shanen gwasame shega SPLIO cha kwanya kir ma yadit ka shelok shana manana sha gor gwasame shana jemenen men nyam okay nyam shega me menen yena me shala Sarah Selito or Kalito, Sarah Selisto. So Sarah, jen ramkel ke aspelayo. Ramkel ke aspelayo, you know. Jen ka jo mashallah da kirma yadit. Mukol rega kwidan tama. Jen chaja kwany, ala Minister of Health, you know, cha kwany. And shega me, ano arami shunkel kas pelayo jen chaja kwan ke chaja point president self ke mayadit ano kajen arami kan kwan kuma ayo ka bala kuer ngwada dan cha kwenten so tega jomo cha gore jes pelayo chala no shika shal ka mesara a committed individual ko be shunkel kas pelayo chaja demen gorno be es pelayo be jadak so kujamo be appointment and cha kame kir mayadit be yik turn down ko kir mayadit wa lerenu division among the SPLIO leaders SPLIO officials nya men tamen mi jobena chala do jen che ngar turn down cha appointment dun kir mayadit cha kame che turn down she look ajane she bela kuäär key minister of health ko jen she fit ka position mo kanyok kana point akum man ko le jenten ala kume SPLIO committee ka SPLIO jin bayi kwanya ne ko ne ka partner mo ko bonamo ajanan kana kon kwanya ngum de kwanya ka je bawo single out rei kuma kada me kwa appointment da yigben ka kume SPLIO che de ben ka titke me yadit mo ko le nong division kane a peace violation ka unconstitutional menyodo da kanena kumikir mi yadit kana mo she chong she magwa jeng ne jan panyano de kuma de jadak so je shega me right corner she lugono bela kuäär key minister of health ka jodana chalat no awajen aramkel mungaske ka jen wale de long ka kuma SPLIO jandana gode nyodie ci sheg mi ce nyodo no jen eloyal ka dakter machar ka she gonu no to baje kwanya la kuäär gwan mi mokan kon mat ke kuma de mente tin la kuma SPLIO pin dakter reg machar jo me jandana gode nyoga yekel gore bi nyone de ko ken biya tekamal bye bye